Učestalost egzekucija kao i drugi tehnički razlozi, na primjer, popravka mosta preko Dunava kod Beograda ili sabotaže i diverzije partizanovskih boraca. Često su bili problemi sa kojima je nemačka administracija morala da se suoči. Kako bi svoj zadatak izvršili na najbolji način, birokratski način, ubijanje određenog broja ljudi, zakopavanje leševa, sračunavanje broja vojnika ili policajaca potrebni za svaku pojedinačnu akciju, broja kamiona koje je trebalo koristiti, goriva, municije i svih ostalih stvari. U ono vreme streljanja su vršena na više lokacija u okolini Beograda. U Jajenicima, Deliblatskoj pečari, Bežaniji, Trostruki Surduk, Rakovici, Kumodražu i najzad u selu Jabuka. U leto 1944. godine svi posmrtni ostaci žrtava ekshumirani su i spaljeni u okviru nacističkog plana uništavanja tragova počinjenih zločina poznatog kao Zonderakcion 1005. O tome postoje izjave očevidaca koji su taj proces posmatrali i u njemu indirektno učestvovali. Iste godine veća grupa iznemoglih mađarskih i bačkih Jevreja na maršu smrti od Borskog rudnika ka Mađarskoj streljana je na obližnom malom stratištu udaljenom oko 3 km od Jabuke. Mesto je posle rata obeleženo drvenim spomenikom kojeg danas više nema.